Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku birayim bi hurmet müminin qadir bilim. Kesi ku ve kaseta mevudari dike. Emiroj bara bahsa mijareki geleki giring bike. Ew jî di nava milleta mijarek tê münaqişe kirin, tê gotin dînê xristiyana aniha dînê bêfirla û dînê cûhû ê Yahudiya, dînê wan jî heq e û kesê ku bi dînê cûhî wan jî dînê firla bawer bin müminin, ew jî ehlê Xwedê ne, mukafeta xweşxwedê distînin, diçin cennetê. Tiştekî wiha di nava hin insan da tê münaqişe kirin û hin melayên ku bivêjin kesê ku Xwedê giravî melan e û dibin rêxistinên layîq û sekûler da xizmetê dikin ji bo ku dîn li gora berjewendiyê wan, li gora fikr û ramanê wan ji dîn re, ji wan fikr û ramarên wan re bivê qilifekî dînî, bê kirasekî dînî peyda bikin, rast bi ser xwe. Yani xwe wek demokrat wek bivê gelekî însanperwer, mirovperwer xwe nîşan didin, divê tenê dînê İslamê ne dînekî heq e, her wisa dînê Yahudî ê Xristiyanê jî dînê heq e, firla û cûhî jî müminin. Me jî xwest îro em li ser vê mijara hanêne qiseke heqîqeten bi rastî jî dîn ana kesê ku bi Tewratê aniha bawer bin müminin, kesê ku aniha bi İncîlê bawer bin müminin, ew jî ehlê Xwedê ne, here cennetê, narê cennetê. Li gora wê me di ronaya Qur'anê de li ser viya me lêkolîn vekolînekî kir, bi kurtasî bê em ê ji we re behsa çend ayeta ji we re bikin. Ew kesê ku dibêjin mîn kesê bawermendê Yahudî, cûhî û em bi firleh müminin, ew jî tenê mümin ne Müslüman tenê nine. Gat ego mümin ji kesê Yahudiya re tê gotinê mümin, ji kesê firla re tê gotinê mümin. Ew kesê ku vî dibêjin delîla xwe, îspata xwe ayeta Sûre-i Beqere ayeta 602 nîşan didin. Em îro li ser vê li ser viya me lêkolînekî kir, em ê ji we re bibêjin. Vêja ev mijar pir dûr û dirêj e, bi mijarekî bi tenê bi sohbetekî ve çênav wê gelek dirêj bibe. Lê em ê viya tê ki sê beş, beşa yekem, em bibêjin Sûre-i Beqere ayeta 602 tê çi manayê û dîn kîjan e, yani ga Xwedê Teala divê behsa dîn dike, li ba Xwedê dînê muhteber maqûl kîjan e. Piştî wî ayeta Sûre-i Beqere 602 tê çi manayê di beşa duyemîn de em ê behsa wî bikin. û ayetê ku vê ayetê tefsîr dike, ayetê ku ayeta Sûre-i Beqere ayeta 602 tefsîr dike, em ê wan mêze bike. Her wisa Xwedê Teala derbarê ehlê kitab da em bê Xristiyan û Yahudiyê de çi gotiye heqîqeten müminin ne müminin, em ê di ronaya Qur'anê de lê mêze kin. Bala xwe bidinê em bê ayetê bixwînin bi hevra. Xwedê Teala di Sûre-i Beqere ayeta 602 da wiha dibêje. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vennasâre vessâibîne men âmene billahi vel yevmil âhiri ve amile salihan felehum ecruhum inda rabbihim ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenûn. Sadakallahul azim. Hin kesê ku dibin pêşa partî û rêxistinên layîq û sekûler da em bivê ji wan wetirê Xwedê giravî xizmetê ji dîn re dikin, li gor vê ayetê hanêne bi tenê digirin, hem jî em bivê şîrovekî xelet lê dixînin û têkilî vê ayetê jî ayetê din qut dikin, dibêjin innellezîne âmenû, bêguman ew kesê ku mümin yani Müslüman, wellezîne hâdû, ew kesê ku bûnin Yahudî cûhî, والنصارى في الله والسائبين صائبين أو صالح پیغمبر و داود پیغمبر باورن ji mümina, ji Yahudiya, ji Nesara û ji saîbîna men amene billahi ki bi Xwedê bawer be
واليوم الآخر بروجا حشره روجا قيامته روجا داوي وروجا باور به يعني روجا قيامته وعمل صالحا عمل قنجو باش بك فلهم أجرهم عند ربهم خير مكافات وان خير خلاط وان لجم ربي وانا لا خوف عليهم أوان من يهودي نصارى وصائبين ناترسن تشتكي ناترسن ولا هم يحزنون أوانا لسر تشتكي در باسبوي أنجم بتشتكي وجنها بيوارا محزون ناب خمجين ناب اب معنا في آياتي بيا ويا هننا اللي اب آيات هننا بسرخ وقفا شيروبا بك كماسيد ورداي اب آيات محكمة آيات قدن هي سورة اعراف سلو بينجو حفتا تفسير في آيات هذا كل انا بسوي آيات هناك يعني او كسي دخوازن سياستا بارتي انجي شخصي لايق سيكولار قلفه قديني آماده بكن بيجن حيرا ام كسي ديمقراطن ام مروف پرورن ام جهر دينا جهر مذهب و مشربرا دري مفكريه ها آيات قرآن جي دبيج يهودي و نصراني و صايبي جي من واجي اهل جنتي او في آيات نشان ددن لي غلط نشان ددن كيم نشان ددن آيات تكلي و في آيات رهيه و نشاناتن دورق آيات قرآن هف تفسير دكم تفسير تاني خاده دكه کسی دم قرآن تفسير ناک تفسير ما في تفسير کرنه تاني ما في خاده تعالى او جد سوره هود آيات یک و دو دا خاده ترا بحث دك وجا مؤمن ام بحثا کسی کو باوری آنی هاتی ام بحثا وند که کام بیزه که دینی کو لبا خاده معتبر کشان دینه دبم اول تثبیت بکن کی جان دین لبا خاده معتبره İnsan gava bu dini iman biniverin mümmine. Ev dini kulba khode ne mu'tebere. Maqul nene. Lejem khode derbas nava. Kesi ku bu dini imani biniverici bez bavermendim jil ba khode bavermenden mümmine. Jberu dibem awul tespita din beke. Lugwara ayeti Kur'an'ı dini leba khode mu'teber. Maqul kşan dini. خدای تعالی دیگه آیت اند بعض دین اسلامی دکه لی امی بچن آیت اجورا باز بکن خدای دسوری آل عمران آیت 19 دا وها بحث کن این الذين عفوا این الدين عند الله الاسلام دین لبا خدای تعالی بگم بان براستی دین با خدای تن اسلام یعنی دینی لبا خدای معقول دینی لبا خدای معتبر دینی کو خدای پی راضیه و دینی کو مرو پی باوری بینیونه کل دنیا و آخرت سرفراز ببه لبا خودی تن اسلام آیت سوره آل عمران آیت 19 دوی دین لبا خودی اسلام خودی دین جورا ام بویژن وکی دین دینر با خودی معتبر لنا وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دبي أهل الكتاب وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بشتكو علم وحي أهل الكتاب رهات كو دين حق دين معتبر اف دين اسلامي اف دينايه پشتی کو جوان راحت وانا پاشی جبر کو رکبه سبب کو رکبری و دجاتی و ام به خوی کرنا جهفدو د دینی کو وحیا کو جرها دو دا کتی اختلافی برید زانی بو و دین اکوار دین اسلامی و پیغمبر کو ور محمد علیه الصلاه و السلام اب علمال باوان د تورات و د انجیل ده هبو لگاوا علم هات یعنی ام به وحیا داویج پیغمبر راحت جوان را وان insanana sırf jiboku rikberiu em bivê kîno nefreta navxwe ji hev xwî kirin ji hev kîndarî kirin rikberiya rikberiu dijatiya hev kirin em bivê ji bo xatirê wî ev diviya da ketin ixtilafê hineka qabûl kir hineka qabûl neke hinek bû Müslüman hinek nebû Müslüman ala kulî hal wisa dewam kir ve men yekfir bi ayatillahi kî bi ayetê Xwedê اب آیت داوی حاتیج محمد علیه الصلاة والسلام را کی وان انکار بکه به کافر
فإن الله محقق بيقومان خدا تعالى سريع الحساب خدا تعالى حساب زود بينا دبي آيات آننا دا درد كيف ميداني ديني لبا خدا معتبر ديني لبا خدا معقول ديني إسلامي إسلامي بيوا تو ديني كي ديننا لبا خدا معتبرن دكار يك بيز جوهيمة يك بيز فلامة يك بيز زردشتيم يك بيز إزيديم يك بيز بوديزم يك بيز چما قال لك بيرو باوري لدنيا هي لأول الدنيا دمينن لبا خدا ثاني ديني معتبر ديني إسلامي بلا خبده يعني آدم عليه السلام بقرأ حتى محمد عليه الصلاة والسلام تمام دين نبي دين إسلام لو رأى إسلام معناه تسليم بونا أو كسيكو تسليمي وحي خاده بوجورا مسلمان تيقوتني جباور مدي آدم را جباور مدي نوح را إيه عيسى را إيه موسى را إيه يعقوب را إيه إبراهيم را جگشت را مسلمان هاتي قوتن ولا خبر خدا تعالى سورة بقرة دا دويش آيات 32 دا دوي ووسى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إبراهيم عليه إبراهيم عليه السلام كرخوا ويعقوب وسيد ذكر شريط ذكر ويا بنيه وكرمن إن الله بيقوان خدا تعالى استفى لكم الدين خدا تعالى الدين جوارا هل بجارتية خدا تعالى دين جوارا هل بجارتية فلا تموتونه نمرن إلا وأنتم مسلمون تنب مسلمان تي بمرن يعني هم تسليم أمر فرمان خدا بابا قوغاوا مرجي هم بمسلمان تي بمرن بلا خبرت واتا إبراهيم عليه السلام داجي ناوي الدين ناوي إسلام بو دواتا يعقوب جاجي دو تمام پیغمبر دندش گلک آیت هن پر زیاده درج نه او ناخوزته کنه حمایتا بلا خبده ابتشتا کو ابراهيم عليه السلام کوری و يعقوب اشارت کریه کو دبیجه شیرت کری دبی هون دبی خدا تعالی دین جوارا دین هل بجارتی لدی هون به مسلمانتی بمره هر وسا خدا تعالی دا آیت آل عمران حشتی و سسیاده دویجه کی جغیری کی جغینی سورة آل عمران آیت حشتی و سه خدا تعالی وها بحثك وها فرمادك اف غیر دین الله یبغونه اریوانا انسان مروف جبیلی دینی خدا تعالی جبیلی دینی خدا تعالی لدینه کی دند گر لدینه کی دند خوازه حال اوجی والله اسلم من في السماوات والارض دعرد عاصمان دا طوعا وكرها دعرد عاصمان دا او تشه نابروان دا چه بخوازه او چه بنخوازه چه به کیفا خواه چیزی نخوازه به زوره به herkes teslimi خدا بیه و الیه یرجعون دزور با خدا و حال اوه کو دنیا او تشه دنیای داد آسمان تشه دا آسمان دا گه تسلیم خدا بیه اره ما انسان غیری دینی خدا غیری دینی اسلامی ترل دینه کی دندگره اما پرسه کیه خدا تعالی پرسه yani din با خدا اسلام هون دین چدگر هون بعضا چدکر هون دعوا چدکر خدا تعالی هر تش آفراندی هر تش خلقاندی هر تش گری خدمت و هر تش yani چه جوار لازمه احتاجیه و پیوستی و دنیای چه هیدایی و دگل ویاج هونان کوریه دکه هون ام بویژن خدا انکار دکن دین خدا شاندی هون قبول نکل دوناشه هون دشن لبه دین دن دگره خدا تعالی بیجا آیتا عین سوره آل عمران آیت 85 دا آیت 83 دا دویجی اری ما هون دینه کی دن دگره لید آیت 85 دا دویجی و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه دوی کی جبیل اسلامی جبیل دین اسلامی لدینه کی دن بگره جه نای قبول کرنه وهو في الآخرة من الخاسرين هر وسود آخرت دا کسی زرار کر کسی کو زرار کریه دنیای دا لدنیای دینی کو هر معتبر با خدا تعالی دین اسلامی
دینی کو داویج محمد علیه الصلاة والسلام هاتی قرآن ام به مغزاگون آنایاسا اسلامی قرآن و ام ببیجن کسی کو بخوازه لبا خود دینه که معتبر هل بجیره دبی به دینی اسلامی باور به و بیاوی حکم بکو که لدونه سرفراز و گوشو حضور خودی رضا خودی بدست بخه و آنایتا ده نشاندانه جبیلی دینی خود تعالی ای اسلامی ای داویج محمد علیه السلام راحتی که مغزاگونه که آنایاسای قرآن تو دینه که دن ربا خود مقبول و معتبر ننه که ام بحثا دین دکن دوی ام بزانه بکن ام بحثا دینی خواده دکن جبیلی خواده الهی که دن تونه بله باش ام شوا زانن که دینی خود تعالی جه رازی دین اسلامیه لور آیت دسا سوره مائده آیت سیاده خود تعالی وها بعضکه اليوم ایرو دوی اکملت لکم دینکم مدینی و دخص درجه کماله و اتممت علیکم نعمتی من نعمتي خوال سر و تمام کر و ردیت لکم الاسلام دینا مجورا بک دین از باسلامی قائل بو ام آیت داویه هنک مفسر دوی پیغمبر علیه السلام حشتی رو دو وی آیت رو وفات کریه اب آیت هنه در نشاندانی که خود تعالی چه جبو انسان لازم به دنیای دا همو تجبو مداخستیه و دمجارا دین دا دمجارا تشتی کو مرو بلی کولونو و کولونا خو ناگیر نتیجاوی هنک تشهن ام به علم مثبت یعنی علم دنیا یعنی مرو مسئله ژئولوژی مسئله پسیکولوژی مسئله طبیه مسئله او فلان ام بحثا وناک اوانا مرو عقل خو کارتین خو گین نتیجه اما هنک علم هنا علم مثلا جنتی جهنمی ملائکتا روز قیامت وانا بلی کولونو و کولونا مرو خو ناگیر نتیجه وان إلا دفيج وحي هبه أمر خدي هبه فرمان خدي هبه مسألة باورية مسألة اعتقادية دفي وانا لقرا خدي مرو باور بك كمرو بزانب مرو لسر دينك حق لسريك حق لسر أم بمذهبك حق كمرو با دين خدي با خدي معتبر أب آيات عننا دفيج سورة مائدة آيات السياد اليوم إيرو أكملت لكم دينكم من ديني وجوارة تمام كر وأتممت عليكم نعمتي من نعمتي خويل سروة تمام كر يعني جوارة شر لازم بو دين وبيوستيا دين والدنيا وآخرتها وسرفراز بمجوارة شان ورديت وأزرازي بم لكم جوارة الإسلام دينا دين جوارة تاني إسلام رازي بم أبايتنا نشان ده كسيكو بالديني إسلامي باور نبوبه بقرآن باور نبوبه حضرت محمد علیه السلام وقت پیغمبر قبول نکرد او کسانا نمؤمنن او به توراتش حکم بکن نمؤمنن او نه مسلمانن او به انجیلش بکن نمؤمنن او نه اهل جنتی نه اهل خودینه لدنیای او چه بکن لدنیای دمینه لبا خودی تو قدر و قیمت کیوان تو نه لورا خودی تعالی دو سوره اویدا دبیجم خودی تعالی دو سوره ام بویژن آل عمران آیتا نودو یکی دا بعض دکه دویج کسی کو ایمان نانی با به محمد علیه السلام ایمان نانی با و بوی شکلی جی وفات کر به مره با چوبه ام بوی کفره دویج این الذین آیتا سوره آل عمران دوی این الذین بیگو من اوی کن کفرو بونو کافر يعني بمحمد عليه الصلاة والسلام بقرآن إيمان ناننا وماتوا وهم كفارا بكفارتي بكفرجي بكافركيجي مرنا فلن يقبل من أحدهم عبد خود جوان لا يقبل كرني ملء أرض ذهبا ولو افتدى به بقاسي هندوري عرضي تجزر بك و فدیه بده جبوکو جو آخرت جو عذاب آخرت خلاص بده کافر کی مربه خواهد تعالی جی قبول نک عمل صالح یعنی تو چقا لدنیا خیر بکه تو چقا صدقه بده تمام دنیا تجه زیر و زیبت ریا خواهده دا بده لگبت ته به دین داوی ای محمد علیه السلام ایمان نانی به به قرآن ایمان نانی به به حضرت محمد ایمان نانی به تسلیم اسلام نبو به او چقاس خیر و خیرات عمل صالح جیبه که چقا خیر و خیرات بده تمام دنیا که زیر ضرب
o zîb bi o diriya Xwedê de bide Xwedê dara jê qebûl nake. Ulaîke lehum azabun elîm ji wan re ezabê em bivêje bi êş û jan heye ve ma lehum min nasirîn o ji wan re tu alîkarekî ji tune. Ev ayeta hanî jî nîşandanê ku kesê ku bi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam bi Qur'anê bi dînê İslamê bawerî nane bi ew kesana bû şeklî jî bimire ew filet ve ew zane, ew Xristiyan dibe ew zane, ya Yahudî dibe ew zane, ew Zerdeşî dibe ew zane, ew Êzîdî dibe ew zane, ew Budîst dibe ew zane, ew Atayîst dibe ew zane, ew Sosyalîst dibe çi dibe kêfa wî ye? Li dünyayê çiqa kar kiribe li karî wî dünyayê dimîne ji bo dünyayê kirî li ba Xwedê qasî misqalê zerre xêrek wî qebûl nebî Xwedê Teala jê qebûl nake. Ev vî hat zanînê dînê muhteber, dînê Xwedê ye. Hûn bin, xwe nexapînin, li pê gotinê fasik û münafıqan neçin û bira we ji dînê we dûr nexe, bira we ji mena we dûr nexe, hûn gunenin. Dünya we tere, bereqan axireta we jî nere. Hûn dünyayê serfiraz nejî jî lê divê li axiretê em bivê stargehekî, wargehekî, stargehekî we hebe. Ji bo wê xatirê wê em bivê sohbeta xwe bi dawî bîn werin, sohbeta werin, em ê yarê Sûrê Beqere ayeta 61 em wê ayetê din tefsîr dikin ku mabes ji ayeta 62 a Sûrê Beqere çi em behsa wê dike, emelê salih çi em behsa wê dike. Heta carekî din bi min di xêr û xweşiyê de. Selam aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.